Ese bakunzi babohoka ukire TV rero reka nongere mbifurize kuguma kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose ni amakuru aba agezweho arebana n'umutekano politiki na diplomasi tuba tuje kugira ngo tuba updating uko situation ihagaze kuba umujyi wa Uvira rero wamaze gufatwa ibyo byo ni ibintu byamaze kujya ahagaragara tuvugana rwose mu kanya gato gashize ku isaha y'isaa moya ubwo navuganaga na bamwe mu bari mu mujyi wa Uvira batubwiye yuko by'umwihariko umujyi wa Uvira wamaze gufatwa batubwira yuko wamaze gufatwa ubu tuvugana FARDC n'abarundi bamaze gukora muvuma bamaze guhunga amaguru bayabangiye ingata ariko icyitonderwa mama 23 iraza kuba maso ku buryo bukomeye cyane kuko uburyo FARDC yavuye mu mujyi wa Uvira ni uburyo navuga ko butangaje ni ukuvuga ngo FARDC ntabwo yigeze ihangana cyane nk'uko twari tubyiteze n'abarundi bari bamaze iminsi baza mu bice by'umujyi wa Uvira ntabwo bigeze bahangana cyane nk'uko twari tubyiteze ibi bishatse kuvuga iki rero ibi bishatse kuvuga yuko by'umwihariko isaha ku isaha bishoboka yuko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishobora kuza kurashisha indege. Ibi ni ibigaragaza ko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishobora kuza kurasisha indege mu buryo navuga ko bukomeye cyane. Ubwo rero rwose nyamuneka icyo nabwira abantu kuza kwitonda kabisa bakaza kuba bakitondera ibijyanye n'ibikomeje kugenda bigaragara. Ubu tuvugana rero umujyi wa Uvira wamaze kugwa mu maboko ya mama 23 wazalendo abarundi FARDC amaguru baje kuyabangira ingata baje guhunga ariko uko byagenda kose birashoboka neza yuko ibintu bishobora kuza gukomeza guhindura isura ntawamenya bakaba bashobora kuza kongera kugaba ibitero baturutse mu bindi bice bigiye bitandukanye. Yes, ni umujyi wa Uvira rero wafashwe mu gihe abari bayoboye urugamba numvishe harimo ba Munyakazi ba Colonel Munyakazi hakaza ba Zo5 hakaza ba G5 abangaba nibo bari ku mirongo y'imbere ku rugamba bari kumwe n'abasore rwose bari bayoboye urugamba. Ubwo rero rwose nyamuneka izi ni zimwe mu nkingi za mwamba za mama 23 tuzi neza yuko ku mirongo y'imbere ku rugamba by'umwihariko baba ari babaya sana cyane. Tugiye kuba rero twinjira makuru menshi agiye atandukanye bamenye byinshi ku mujyi wa Uvira uko situation ihagaze kugeza aya masaha mu bice bigiye bitandukanye za Kalamabeng ubu tuvugana nibwe uri gukontorora umupaka uhuza igihugu cy'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byose tugiye kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo mu buryo navuga ko bukomeye cyane. Yes, nakundi rero by'umwihariko utari wakora subscribe yikore ariko mbere yo kugira ngo by'umwihariko dokomeze reka nkwibwire yuko turi kumwe n'umwe mu baganga bagukoraho likaka akaba avura indwara z'amoko agiye atandukanye avura amarozi avura ibitegano ahatanga imiti ku bashakanye ingo zikubakwa neza avura indwara z'amoko agiye atandukanye mu mugane kuko ukimugana menya ngo utandukanye n'ino ndwara. Nimero yiwe rwose rero nyamuneka ni 0 ni Britoni plus 243 iyo numero iyo umwandikiyeho nta kindi gisabwa ahita agira ate ahita rwose akwakira. Yes, no kuvuga ngo rero by'umwihariko reka duhite twakomereza n'amakuru yacu arebana n'umutekano politike na diplomasi tuba updating tubabwire uko byifashe. Umujyi wa Uvira ubu tuvugana wamaze gufatwa uri mu maboko y'ingabo za mama 23 twirwaneho yamaze kuzamuka ibyishimo byose kuri twirwaneho kuko rwose ubu tuvugana munyemere babwire yuko twirwaneho noneho igiye gufatwa nk'igisirikare cy'umwuga kuko ibarizwa muri AFC mama 23. Ibi rero bishatse kuvuga yuko nyamuneka igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gifite ibibazo bikomeye cyane muri rusange. Ikindi gikomeje kugenda kigaragara mu mujyi wa Uvira nyuma y'uko rwose ufashwe nyamuneka uwitwa Wingoma ni koloneli uyu nguyu rwose nyamuneka yamaze kuba yinjira by'umwihariko mu bice by'umujyi wa Uvira maze kuba rwose abigeramo mu buryo navuga ko bukomeye cyane
uyu bamwita Koloneli Wiringoma yamaze kuba agera mu bice by'umujyi wa Uvira. Biragaragaza neza yuko rero nyamuneka ibintu bishobora kuza gukomeza gutuma n'ubundi M23 yigaragaza neza ku mirongo y'imbere ku rugamba. Yigaragaza neza ku mirongo y'imbere ku rugamba. Urumva nimba abayobozi bamwe muri bo batangiye kugerayo, ubu tuvugana mu kanya gato kari imbere, inama ziraza kuba zirimo zirakorwa. Benge navuga ko igomba n'ubundi kuza gukomeza kuberamo imvururu, kuko iki ni igice hano mu mujyi wa Uvira kirimo ikintu bita wazalendo nyinshi. Izi wazalendo kandi zikaba ziri muri bimwe mu bintu biteza umutekano muke, by'umwihariko hano muri ibi bice by'umujyi wa Uvira. Ni ukuvuga ngo rero iki ni nacyo kintu cyatumye nyamuneka muri ibi bice n'ubundi bya za Nuza bya za Uvira, nicyo kintu cyatumye n'ubundi ibintu bikomeza kuba bibi cyane. Wazalendo ziri gusahura, zamara gusahura ugasanga zirimo zirasubiranamo zigabagabana ibyo zagize gute, ibyo zasahuye. Rero iki nacyo kibazo navuga gikomeye cyane gikomeje kugenda kigaragara, navuga gishobora no kuza kugora bikomeye by'umwihariko igisirikare n'ubundi cya M23. Ibi rero byo kumva akarengane ku ruhande rwa M23 ni nabyo byatumye imisozi yose icungamiye by'umwihariko za Uvira, intare za Sarambwe zinjira mu buryo navuga ko budasanzwe. Ndabona rwose nyamuneka ndabona ibintu bitoroshye. Aba basirikare barimo baza, bamaze kugera mu mujyi wa Uvira, bamaze kugera mu mujyi wa Uvira kabisa. Ndabona situation ari hatari, by'umwihariko rero ibintu biri kugenda bimera nabi cyane. Ndabona ibintu biri kugenda bimera nabi cyane kabisa. Ndabona abasirikare bo bamaze kuba bagera mu mujyi wa Uvira ari benshi, ibihumbi bigera kuri 6 rwose bamaze kugera hano kuri Mairie de la Ville. Ibi rero bikaba bigaragaza ko n'ubundi urugamba nyamuneka ruraza gukomeza kugenda rufata indi ntera mu buryo navuga ko budasanzwe. Yes, twirukanse cyane rero, by'umwihariko reka tunikomereze n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda atugeraho aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, ahitwa muri za Mikarati. Aha ni mu misozi miremire y'Iminembwe, naho twongeye kwambikana. Iyi Mikarati rero akaba ari Mikarati ikomeje kuba agateranzamba ka nyina wa Nzamba, akaba ari Mikarati ikomeje kugenda rwose nyamuneka igaragaramo icyo nakita by'umwihariko ni Mikarati ikomeje kugenda igaragaramo rwose icyo nakita nk'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ku ba FDLR, ku Barundi barimo baragenda by'umwihariko bigaragaza nabi cyane. Gusa amakuru namaze kugenda nkusanya nuko igisirikare n'ubundi cya M23 kirimo kirakora buri kimwe cyose kugira ngo n'ubundi igice cya Mikarati n'ahitwa Nyamara nabyo bize kuba bivamo muri rusange. Ibyo nabyo nashidikanya ko byaba ari ibikorwa byiza kabisa. Byaba ari ibikorwa byiza mu gihe n'ubundi iyi Mikarati yaba ivuyemo, byaza koroshya bikomeye by'umwihariko ibintu byose, kuko Mikarati ni kamwe mu duce navuga ko kugeza amagingo ya by'umwihariko karimo karagura bikomeye cyane igisirikare cya M23, kuko harimo Abarundi benshi, harimo FDL nyinshi, FARDC nyinshi, wazalendo nyinshi. Aba bose bakaba ari bamwe mu bantu bateza umutekano muke. Akaba ari bamwe mu bantu bateza umutekano muke. Andi makuru rero arimo araturuka by'umwihariko hano mu gice cya za Gatogota. Gatogota n'ahitwa za Kamanyora. Ubu tuvugana igisirikare cya M23 cyamaze gushyiraho iherezo. Nahoze mbona abaturage rwose bishimye bavuga bati ibintu byose bimeze neza, biri ku murongo kabisa. Iki ni ikigaragaza yuko rero M23 ibintu byose yabishyize ku murongo hano za Gatogota, nyuma y'imirwano ikomeye cyane yari imaze iminsi ica ibintu hagati n'ubundi ku mpande zombi. Hari haramaze iminsi hari imirwano hagati ya FARDC ndetse n'igisirikare cya
leta, ariko ibintu byose nyamuneka birimo biragenda bijya ku murongo muri rusange.